ma arvan, et ei ole väga hästi, sest meil kodus ka suhteliselt aktuaalne teema on see praegu ja mul ka vanemad pidevalt räägivad sellest ja me üritame ka nagu vähem tulesid panna põlema, kasutada rohkem küünlaid ja niimoodi, et see on nagu ei peaks olema nii, aga samas ma ei usu, et sellel on nagu, see on väga halb, kui vähem elektrit kasutada, nii et nagu ikkagi on see halb, aga nagu kodus võib olla väike vaheldus. I don't like it. It's not a good thing because it's getting more expensive and for especially students is difficult to manage. Pean ausalt tõdema, et praegused energiahinnad seoses selle praeguse käimasoleva sõjaga on läinud kohutavalt kõrgeks. Ma ei tea, kuidas tavainimene suudaks endal selle tulevase talve üle elada niimoodi, et lõpuks peabki hakkama valima selle vahel, kas inimene külmub surnuks või ta saab toidetud. Et see, ma ei tea, mind hirmutab see tulevane talve mõte. Очень плохо, очень грустно. Well, it just constantly keeps going up, like there's no limit for sky is the limit. Понятное дело, что сейчас вообще в целом в мире непростая атмосфера, и мы были в какой-то степени готовы в прошлом году, что цены вырастут. Но чтобы настолько, это как бы неприятная история. Я очень много смотрела высказываний людей в различных социальных сетях. Многие недовольны, и я с ними соглашусь, пожалуй, потому что, неприятность такая.